Ndagushimiye guhitamo gukurikira Alphonse Sport TV, ni channel y'imikino, ni news update zibageraho umunota ku munota. Nimba ari ubwa mbere udukurikiye ku iyi channel y'imikino, ndagusaba gukanda subscribe ndetse unakande share, hanyuma ibitekerezo byanyu birakenewe muri comment, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Ni update. Sekafa Kagame Cup yakomezaga. Mbibutsa ko uyu munsi hakinaga itsinda B. Singida Black Stars yatsinze Mogadishu ibitego 4-1. Simba Sport Club yanganyije na Jamus ibitego 0, banganyije ubusa amusori. Ariko ahangaha abafana ba PL bari hejuru cyane, kuko amahirwe yabo ari kuzamuka cyane. Bivuze ngo Simba izakina na Singida Black Stars, hanyuma nubwo Simba yatsinda yagira amanota 5 kuko bifite bimaze kunganya imikino 2-2 nta gitego yizigamye nta n'umwenda. Bivuze ngo nubwo yatsinda Singida, mu gihe APR yabayitsindiye Vipers, bivuze ngo APR yatigira amanota 6, Singida yabigifite 5, hanyuma bagategereza ibizava muri itsinda ry'abareyo ari ryo tsinda rya Sereka. Turebe nimba APR koko igifite amahirwe yo gukomeza, ariko ahangaha nibura harakazamutse, nibura nka 45%. Hanyuma itsinda C rizakina ku munsi w'ejo. Rayon Sport izakina na Tusker, hanyuma Al Hilal izakina na KFZ. Muri Afrika, igikombe cy'Afrika cy'abagore cyikura muri Maroc kirakomeje. Zambia iri gukina na Djibouti, Nigeria iraza gukina na Malawi. I Burayi ni transfer, nta kindi kiri kuvugwa. Ikipe ya Chelsea iri gushaka umusore witwa Danny Welbeck, umusore wa Brighton, aho bari kumwifuza ku myaka 35. Barashaka ko aza kongera experience muri la kipe irimo abana. Ikindi Nicholas Jackson uramukinnyi rwose bigaragara ko ari kubabeshya, ari kwitwara nabi, babonye ko nta kirimo. Hanyuma Danny Welbeck yatsinze ibitego 13 muri sezo yose akinira Brighton, ni nyuma yuko avuye mu ikipe ya Manchester United ari naho yakuriye, akaza muri Arsenal akongera akisubirira muri Brighton, ariho ubu ngubu yarari gukinira, ariyo kipe ari gukinira. Ikindi agaragaza ko umwaka ushize rwose yaraperforminze ku buryo bufatika. Liverpool, umukinnyi wa Paris Saint-Germain Bradley Barcola nawe yanze kongera amasezerano mu ikipe. Bivuze ngo arashaka gusohoka, ibintu byo kwicara yavuze ko atabikozwa. Hanyuma rero uyu mukinnyi arashaka kwigendera. Bivuze ngo Liverpool handi ifite amahirwe yo kubona uyu mukinnyi, ni nyuma yaho nayo imushaka kugira ngo aze yongere experience muri bari abakinnyi bayo. Rodri Cascante baraza kumubaga, afite ikibazo cy'umugongo. Hanyuma ikindi boss wa Real Madrid Florentino Perez yaje kubwira rwose abashinzwe kugura abakinnyi, abashinzwe gukurikirana igurwa ry'abakinnyi, arababwira ati none ndabyemeye Rodri, mugende nimukunda muzamuzane. Bivuze ngo yabihaye umugisha. Ni nyuma yaho yavugaga ni gute turi bugura abandi bakinnyi, dufite bacomini, dufite n'abandi babana, tujya gukura umuntu ukuze urangwa n'imvune mu buhe buryo. Ariko yaje kuva ku izima rwose, aravuga ati nibikunda uyu mukinnyi ndabyemeye muzane. Ahangaha kandi mu gihe Rodri yabagiye muri Real Madrid, ikipe ya Manchester United yahita ibona Chouameni, kuko Chouameni abakeneye umwanya, kuko mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ntiyahamagarwa mu gihe yaba adakina. Bivuze ngo Chouameni yahita avamo kugira ngo ajye muri ahakina, kuko mu gihugu murabizi yuko muri equipe de France Manu Kone akunda gukina cyane, nawe n'umwana uri kuzamuka neza. Ubwo rero Chouameni nawe bivuze ngo ntiyakomera kwicara. Reka turebe amaherezo y'iyi transfer. Hanyuma Italia, igihugu cy'Ubutaliyani, nyuma yo guterwa utwatsi n'abatoza bose, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, bongeye bagarura umutoza wahoze n'ubundi batoza wabahaye ero yo muri 2020 igihe batsindaga Abongereza kuri penalty, Roberto Mancini, aho aza gufatanya n'umusaza rwose Claudio Ranieri wahoze atoza ikipe ya Napoli. Aba basaza rero nibo bifuza, nibo bamaze kugaragazwa nk'abagomba kugarura ikipe y'Ubutaliyani. Reka turebe niba igihugu cy'Ubutaliyani nyuma yo kurata Coupe du Monde 3
igihugu cy'Ubutaliyani kititabiraga igikombe cy'isi, ibikombe by'isi 3 bitambutse, ni igisebo gikomeye ku ikipe yari ifite ibikombe 4 by'isi. Reka turebe niba igihugu cy'Ubutaliyani kiri buze kugaruka, ese kiraza kugaruka muri fomu, ese amatransfer yose biraza gukunda. Reka tubikurikirane amakuru ku makuru, tuzajya tubamenyesha updates za buri kanya. Mwakoze cyane gukurikira Alphonse Sport TV.